Pozdrav drugari, dobrodošli u 35. lekciju JavaScript tutoriala. Danas ćemo da objasnimo double click event. Dakle, na dupli klik miša nešto treba da se desi. Ja sam ovdje napravio jedan demo program gde na dupli klik meni uveća sliku. Pa, hajde da vidimo kako funkcioniše to. Evo, znači imam ovdje 3 sličice i kada kliknem 2 puta na miš, on uveća, na 2 puta smanji. Isto tako i ovu drugu i ovu treću sličicu. Dobro, hajde da analiziramo kod. Dakle, ovdje imam u CSS-u definisane propertije za sličice. Imamo visinu, širinu, border, padding i tako dalje. Ove propertije transform, verovatno ste, ako ste učili CSS, detaljnije prošli. Oni u stvari daju taj glatki prelaz slike kada se ona uvećava. Dakle, ovdje ta animacija kaže da traje 6 sekundi recimo. Ovdje imamo zatim drugi CSS property, large, gdje u stvari kažemo da želimo da se slika transformiše, odnosno uveća 2,3 puta. Onda ovdje u bodiju imamo ove 3 sličice i svakoj smo dali ID. Zatim ovdje u script tagovima kažemo sljedeće: definiši mi varijablu slike, pa u dokumentu uzmi element pod ID-em 1, dakle ovu sliku mi uzmi, pa onda kažemo ovu varijablu slike ovdje sad pozivamo, pa kaže add event listener, dakle dodaj mi događaj koji ću da slušam, pa pozivamo double click event, znači dupli klik, na dupli klik mi uradi sljedeću funkciju. Ponovo pozivamo ovu varijablu slike, class list, dakle pozivamo klasu, ovdje large, i metod toggle koji u stvari radi tu funkciju, dakle na double click i na double click uveća, odnosno smanji. Onda isto to imamo, ponavljamo sa slikom broj 2. Znači ovdje pozivamo element pod ID 2, pa isto i varijablu ovdje slike 2 pozivamo i iste metode primjenjujemo, isto tako i sa ovom trećom slikom. Evo, nadam se da vam je ovaj double click event sada jasan. Priznaćete da je i poprilično primjenjiv. Eto, svako dobro i pozdrav!